Hello guys, mbahaye ikaze nanone kuri Irika TV Rwanda. Tubanzaniye amakuru menshi ya sport update. Kylian Mbappé afite ibintu yatangaje kuri Lionel Messi bakeneye mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikipe ya Manchester United ikaba itandukanye n'uwo bita Dan Ashworth warushinzwe ibijyanye na sport mu ikipe ya Manchester United. Ikipe y'igihugu y'Amavubi nayo ikaba ifitemo amakuru menshi atandukanye. Umutoza wayo akaba atandukanye nayo yisubiriye iwabo, naho Ntwari Fiacre ntago amerewe neza na gato. Gurikira Irika TV tukugezeho byinshi. Ndagushimira umaze gukanda subscribe nawe utarakanda subscribe, tukomeze kubana tukugezeho amakuru menshi agiye atandukanye. Djihad Bizimana nawe mu ikipe yitwaye neza, ariko we ntiyabanje mu kibuga, bityo na Mutsinzi Ange muri Azerbaijan nawe nuko byari bimeze. Kanda subscribe dukomeze kubana. Yes, rutahizamu ikipe ya Real Madrid Kylian Mbappé yagarutse ku mubano we na Lionel Messi ubwo babanaga mu ikipe ya Paris Saint-Germain nyuma yuko amutwaye igikombe cy'isi. Anagaruka kandi ku mpamvu atahamagawe mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Uyu mugabo mu minsi yashize ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ubwo bamusigaga akaba yaje kubigarukaho. Ibi nibyo yagarutseho mu kiganiro kirambuye yagiranye na Canal Plus n'ubundi yo mu gihugu cy'Ubufaransa iwabo mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Gusa iki kiganiro cyaje kujya hanze ku munsi w'ejo ku cyumweru. Muri iki kiganiro cyabereye mu rugo rwa Kylian Mbappé i Madrid muri Espagne, yagarutse ku mubano we na Lionel Messi muri Paris Saint-Germain nyuma yuko we n'ikipe y'igihugu ya Argentine batsindiye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ya Kylian Mbappé ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cya 2022. Uyu mugabo Kylian Mbappé waje kwitwara neza muri uwo mukino w'igikombe cy'isi wa final akanatsinda hat-trick, byari bibayeho bwa mbere mu mateka. Uyu mugabo yavuze ko abona Messi bwa mbere mu myitozo mu ikipe ya Paris Saint-Germain nyuma yuko amutwaye igikombe cy'isi, ngo yumvaga kirakaye cyane. Gusa anavuga ko ari umukinnyi mwiza cyane wo kwigirwaho ibintu byose. Bigarukaho Kylian Mbappé yagize ati, nyuma y'umukino w'igikombe cy'isi ubwo nabonaga Lionel Messi mu myitozo ya Paris Saint-Germain nari nkirakaye cyane, ariko yambwiye ko nari naramaze kugitsindira mbere, none ko igihe cye cyari kigeze kugira ngo nawe acyegukane. Agira ati Kylian Mbappé agira ati, nari nararakaye cyane bidasubirwaho, mfite umujinya cyangwa se uburakari bwinshi, ariko nyine urabyubaha kuko ari Lionel Messi uba ukubwiye nk'amagambo nk'ayo ngayo. Ati nyine wicisha bugufi ukabyubaha ukabyumva. Akomeza agira ati, twabirengejeho tukajya twisekera kubera ko twari twarwanye intambara, twakoze ibihe bitazibagirana ku mukino wa nyuma ngewe na Lionel Messi. Ati ntekereza ko uriya mukino wa nyuma waduhuje cyane nubwo badutwaye igikombe cy'isi. Ati nitwaye neza ariko nawe yitwaye neza. Ati namwigiyeho byinshi cyane. Messi akora byose neza. Ushobora kwiga byose ku musore nk'uriya, ushobora kwigira byose ku musore cyangwa ku mugabo nk'uriya. Nakundaga kumusanga nkamubaza nti, ibi ubikora ute cyangwa se ubikora gute? Ati mufata nk'umukinnyi ukomeye. Ubu ngubu ni Mbappé wagarukaga ku mubano we na Lionel Messi nyuma yuko amutwaye igikombe cy'isi cya 2022. Nyamara aba bagabo bombi bagerageje kwitwara neza. Kylian Mbappé watsinze hat-trick mu buryo budasanzwe, Lionel Messi nawe watsinze ibitego 2, ndetse bombi baje no guhembwa nk'abakinnyi birushanwa. Ubwo Kylian Mbappé yahembwaga nk'umukinnyi watsinze ibitego byinshi, Lionel Messi nawe agahembwa nk'umukinnyi w'irushanwa cyangwa se witwaye neza kurusha abandi muri rusange. Kylian Mbappé akomeza muri iki kiganiro yavuze ko agiye kugira intsinzi muri Real Madrid nubwo batatangiye neza umwaka w'imikino. Yagize ati, ngiye gutsinda hano. Mu ntangiriro nari nsonzeye gutsinda cyane, ntabwo byari byiza kuri nge kuko ntihanganaga, ariko mfite ishyaka kandi ngomba kurushanwa. Mbappé mu gukomeza agira ati, ntabwo byari byiza gutangira shampiyona, ariko turimo kwitegura ibikombe cyangwa se ibikombe byose dukinira ari byo bibara. Ibyo twabonye mu ntangiriro ntabwo ari byiza, nta nubwo ari nabyo twari twiteze, ariko Madrid ugomba gutegereza icya kabiri
cy'umwaka w'imikino nibwo uzica urubanza. Nguwo Kylian Mbappe, uyu mukinnyi yanavuze ku mpamvu zatumye adahamagarwa mu mukino itatu ishize cyangwa se iheruka mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa cyangwa se mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ubwo yakinaga muri UEFA Nations League. Akomeza agira ati ikipe y'igihugu y'Ubufaransa buri gihe iba ari ikipe iri ku rwego rwo hejuru mu mupira w'amaguru. Ati urukundo nkunda ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ntirwahindutse, nibyo ndayikumbuye kuko maze igihe kinini ntayirimo. Mu kwezi kwa 9 nasabye umutoza Didier Deschamps kutampamagara kuko nari nkigera i Madrid, nari naragize n'igihe gito cyo kuruhuka, bituma musaba ko andeka ntampamagare. Ati mu kwezi kwa 10 nari naravunitse, niyo mpamvu ntari ku rutonde rw'abahamagawe. Habayemo ibiganiro, umutoza ambwira ko ari byiza kutampamagara mu kwezi kwa 11. Ati Didier Deschamps ni umuyobozi kandi nanjye ndi nyuma ye rwose kandi cyane. Kugeza ubu Kylian Mbappe amaze gukinira Real Madrid imikino 21 mu marushanwa yose, akaba yaratsinzemo ibitego 11 birimo n'icyo yatsinze ku mukino uheruka wa Girona. Ngaya nguko ngo Kylian Mbappe, umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa n'ikipe ya Real Madrid, akaba ari umukinnyi umeze neza cyane mu bijyanye na statistique zo mu myaka ishize, ariko muri uyu mwaka ari muri Real Madrid abantu benshi bakaba bamushinja ko atitwara neza, nyamara uyu mukinnyi ni umukinnyi ukomeye cyane. Akaba ari umwe mu bakinnyi bakiri bato bamaze gutwara igikombe cy'isi banabigizemo uruhare rukomeye cyane, kandi n'ikindi akagera kuri finale amaze kugira statistique mu gikombe cy'isi zidafitwe n'undi mukinnyi uwo wese, kandi mu myaka mikeya cyane 25. Ngayo nguko Kylian Mbappe. Tunyarukira mu ikipe ya Manchester United. Manchester United ikaba yamaze gutandukana kera n'umutoza wa siporo. Uyu mugabo ubona kuri screen yawe bamwita Dan Ashworth, akaba yari umutoza wa siporo w'ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo akaba yaje kwegura ku mirimo ye cyangwa se ku nshingano ze nyuma y'amezi 5 gusa yaramaze mu mirimo ye cyangwa se muri izi nshingano. Dan Ashworth w'imyaka 52 yashyizwe muri iyi mirimo mu kwezi kwa karindwi mu 2024, aho yaragiye gufasha ikipe mu bikorwa by'iterambere ryayo nyuma yo kuva mu ikipe ya Newcastle United. Raporo zigaragaza ko Ashworth yishyuwe miliyoni 3 z'amapawundi kugira ngo yemere kuva mu ikipe ya Newcastle agana Old Trafford, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Athletic. Ashworth ntiyahiriwe n'imikoranire ye na Sir Jim Ratcliffe, umuyobozi mukuru wa Manchester United, cyane cyane mu bijyanye n'isoko ry'abakinnyi ryo mu mpeshyi ryabaye. Kubera kudahuza muri ibyo bikorwa rero cyangwa se muri iryo gura n'igurisha cyangwa se kuri iryo soko ry'abakinnyi mu mpeshyi ryabaye, niko kumvikana ku mpande zombi hagaseswa amasezerano y'uyu mugabo. Ekipe imushimira ku byo yakoze, inamwifuriza amahirwe masa mu byo agiye gukora byose by'ahazaza. Nyamara uyu mugabo Dan Ashworth yari asanzwe afite izina rikomeye mu kubaka amakipe agakomera. Newcastle aho yari yarageze mu 2022 avuye muri Brighton and Hove Albion, yafashije ikipe gutera intambwe ikomeye mu irushanwa ry'Iburayi rizwi nka UEFA Champions League, akaba yarayifashije kugerayo cyane. Akaba rero yari yarahawe imirimo mu ikipe ya Manchester United kugira ngo ayifashe. Dan Ashworth kandi yagize uruhare runini mu gutegura amakipe y'abato mu Bwongereza, aho yatwaye ibikombe by'isi mu batarengeje imyaka 17 na 20 mu mwaka wa 2017. Uyu mugabo akaba ari n'umuhanga cyane mu kazi ke ka buri munsi, yakoranaga cyane n'itsinda rishinzwe gushaka abakinnyi bashya, ariko raporo zivuga ko Manchester United ikomeje kugira ibibazo cyangwa se ikibazo cyo kugura abakinnyi bahenze ariko bakayihombya. Akaba ari nayo mpamvu uyu mugabo yahisemo kubirangiriza ahangaha, kuko ikipe ya Manchester United ngo abona
proje zayo ngo zigenda zisubira inyuma aho kugira ngo zizamuke zijye imbere. Ngayo nguko ikipe ya Manchester United idakomeje koroherwa n'ibibazo byinshi ifite muri iyi minsi nyuma yo gutandukana n'umutoza Erik ten Hag nawe wari umaze kwangwa n'abafana bikomeye bitagira uko bingana. Akaba uyu mugabo nawe warushinzwe imyitozo cyangwa se warushinzwe siporo mu ikipe ya Manchester United, Danny Ashworth akaba yayivuyemo yasezeye. Ngayo nguko abakunzi b'ikipe ya Manchester United. Yes, reka twigarukire hano iwacu mu Rwanda mu ikipe y'igihugu yacu Amavubi, nayo ifitemo amakuru atari makeya. Twigarukiye mu ikipe y'igihugu Amavubi rero, ikipe y'igihugu y'u Rwanda, Thorsten Frank Spittler umutoza wayo agiye gusubira iwabo mu gihugu cy'Ubudage. Uyu mugabo agiye gusubira mu gihugu iwabo mu Budage aho agiye kwizihiriza iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Ni amakuru yagiye hanze mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 ndetse yemezwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Uyu mutoza arafata rutemikirere imusubiza iwabo ejo ku wa kabiri ku itariki 10 mu gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ifite imikino ibiri y'ijonjora rya nyuma ry'imikino ya shampiyona nyafurika ihuza abakina mu gihugu cyangwa se mu bihugu imbere mu bihugu byabo aricyo bita CHAN 2024 izakinamo na Sudani y'Epfo tariki 22 na tariki 29 z'ukwezi kwa 12. Nyuma yuko uyu mutoza rero azaba yaragiye, amakuru avuga yuko iyi kipe y'u Rwanda Amavubi izatozwa n'abanyarwanda bamwungirije aribo Jimmy Mulisa na Yves Rwasamanzi. Thorsten Frank Spittler agiye kujya mu biruhuko iwabo mu gihe amasezerano afite yo gutoza Amavubi azarangira tariki 30 z'uku kwezi turimo. Ngayo nguko umutoza w'Amavubi akaba agiye kugenda ariko n'amasezerano ye n'ubundi ari ku musozo. Ese bazamwongera ndi? Reka tubitege amaso, cyangwa agendeye ko ntitubizi, reka tubitege amaso. Ngayo nguko tugikomezanya n'Amavubi, umuzamu wayo witwa Ntwari Fiacre, uyu mugabo akomeje kwigizwa hirya ndetse akomeje kwigizwayo muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Afurika y'Epfo. Ku cyumweru ikipe ya Kaizer Chiefs ikina mu Ntwari Fiacre yatsinzwe na Polokwane City ibitego 2-0. Uyu mukinnyi Ntwari Fiacre w'umunyarwanda yabanje nta nubwo yigeze abanza mu kibuga ndetse nta nubwo yari ku ntebe y'abasimbura. Ntwari Fiacre akomeje kutaboneka mu bakinnyi bifashishwa na Kaizer Chiefs nyuma y'uko mu mikino ya mbere ari we wari umunyezamu wa mbere kandi witwaraga neza. Gusa abafana bakajya bamushinja kubatsindisha dore ko bashatse no kumukubita, nyamara haraho yagiye yitwara neza, dore ko kugeza ubu ikipe ya Kaizer Chiefs iri ku mwanya wa 9 muri shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga ikina na TS Galaxy ku wa mbere w'ikindi cyumweru. Nk'uko abasenga mukomeze gusengera Ntwari Fiacre rwose. Naho umugabo bita Bizimana Djihad muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Ukraine mu ikipe yitwa FC Krivbas yatsinze FC Policia ibitego 3-1 muri uyu mukino. Uyu mukino nago kapiteni w'Amavubi yari yabanje mu kibuga, gusa yaje kwinjiramo asimbuye ku munota wa 68. Kugeza ubu iyi kipe kinamo uyu munyarwanda, uyu kapiteni w'Amavubi iri ku mwanya wa 4 ku rutonde rwa shampiyona, aho irushwa amanota 12 n'ikipe ya mbere cyangwa se ikipe iri ku mwanya wa mbere. Ikaba izasubira mu kibuga ikina na Karpati ku cyumweru. Naho muri shampiyona yo mu cyiciro cya mbere muri Azerbaijan, ikipe ya FC Zira ikinamo umukinnyi Mutsinzi Ange yabashije kunyagira ikipe yitwa Kapazi ibitego 4-0. Gusa uyu myugariro w'Amavubi, ikipe y'igihugu y'Amavubi, ntabwo yigeze akina, gusa we yari ku ntebe y'abasimbura. Yes, ngayo nguko rero ayo yari sport update zigezweho. Ndabakunda cyane, ngaho kandi subscribe niba wanyuzwe n'iki kiganiro. Ndagushimira nawe wamaze gukanda subscribe. Imana iguhe umugisha, iguhe byose. Ndakwifuriza impera nziza z'umwaka, ndakwifuriza kurya iminsi mikuru neza,
tukayisoza neza. Ciao ciao.